Simbangismo yi. Simbangismo yi. Simbangismo yi. Gambo yi. Gambo yi. Gambo yi. Bajenoyi. 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 Eunui. Embazi. Ilumbiakurui. Yangalala. Esengobi esengote. Yese voka kiese kui. Tai voka tai kui. Na kubwa tata mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali bardi za mokolo biso bajer. Oyo tokoyoka kaka makambo ya 5 mois epai ya papa mbenza. Mokolo yenga tolobaki. Ndenge encore na tata molimo santo na bapapa. Lelo oyo ntango tokolobela lokuta etambolaka mingi. Lokuta ekendaka mosika solo mpenza bato bandimaka yango te. Tozali bacroyant. Ekola biso ya longomba toyebi yango. Tobundaka te, tosolanaka te, tomelaka masanga te, basikarete te, biloko nyonso oyo bapekisa biso tosalelaka yango te. Mpona nini pasi eleki mingi balobi? Balobi bien ntango oyo ya bolimi. Elingi oloba ete ikawa kaka te bolimi banda na 21. Ntango likambo monene eyaki na nkamba, bamaladi esila, koseko ezalaki na bato, kasi bato bamonaki mabe. Tata Nzambe alobi na pesa molimo santo. Kaka basaki na yo natinda yo epai mosusu. Na butu bawei baya kosenga molimo. Na moi bato ya mokili bayaki wana nkamba basengeli molimo abima te atika na kaka. Likambo mosimba esibaki bayokaka ye akei te nzoto ezala molimo. Kasi likambo tolingi tolobela yango oyo papa kurutu akangami na kongo zembo bango nde bakendaki na boma. Koko Kimbangu bakendaki na likolo na bankole nyonso. Kuna na bafleur kambo ndenge toyebi histoire etambolaki malamu, kasi likambo bokonzi babulisaka yango ntango nyonso. Makambo elekaki na tiela ezalaki en face toloba na bafleur. Bakoya bazalaki na bango na mosusu mpe na kati kobundisa
likambo etali bokonzi. suka nango bamoni ke babengaki babengaka bolingi. makambo tozomona lelo kofingama kotolama makambo ya ndenge na ndenge na batelefone. makambo wana eza malamu te. kokimisa likambo na biso elonga na maboko. bato mpe baza kolinga todécourage mais simba elembo na ye bongo mpe bongo te. bakuna bafingi batioli balobi mabe kasi yo kozongisa te. na place wana bango wana yibongo tata nzambe yango nalandela bango wana toteka esika wana tosala mosala oyo batindi biso. ye moko tata nzambe ayebi akosala kati na biso mpona bongo tolanda na kuna mayombe nini esalamaka kuna. soki totali bien fait de fait kuna balobi biso mpe tosali lingomba na biso vikaria. baye koloba lisusu mpe papa liangenda papa mfumalongo soki akomi na mataki akasa te bafleuve te aniata lisusu mpona te. nzambe azali kaka se nzambe. basusuli ete basalaki mabe nde basengaki bolimbisa. me lelo oyo makambo toza komona ya mpasi nayebi te lisese oyo soki toyebi yango te toyebi yango te. naloba pota oyo ya kalakala nani azongisaka pota wana. pota si esila ya kauka nango me ezongi lisusu. pota ya sika nde azongisaka. boza mayele biso toyebi bieke na mayombe basenga bolimbisa. elelo oyo makambo wana ezongi lisusu kotungisa bandimi bakroya tasi mokimba finga kochola koloba mabe oyo likambo ya lokuta etamboli mingi. kasi toyebi ete epai touti toyebi epai tozokende toyebi te. comme ça tolanda ndenge esalamaka na mayombe na bolimisi ndenge basengelaka yango. tiela biso ta moto. Leur grandeur, éminence, son excellence Elhaji Mansour Gaye, grand marabout, citoyens et commissaires régional, mesdames, messieurs, citoyennes et citoyens, la circonstance solennelle qui nous réunit ce matin du 31 octobre 1982 dans la sous-région du Bas-Fleuve Bachela est la commémoration du 22e anniversaire de la libération de leur grandeur, Papa Kisolokele, Papa de Lungani et de son éminence Diangenda, de la relégation coloniale. En effet, tout a commencé par la nouvelle de l'évangélisation prêchée par le prophète Simon Kimbangu en Kamba. L'autorité coloniale qui, loin d'être fière de récolter le fruit de son évangélisation, avait plutôt banni les efforts, le fruit qui venait de voir jour en Kamba. Des miracles de toutes sortes, la guérison des aveugles,
des paralytiques, la résurrection des morts qui ont été opérés, loin de leur apporter la joie, leur apporter plutôt la haine. Et c'est ainsi qu'à l'instar de toutes les autorités missionnaires à l'époque, l'autorité coloniale avait procédé à l'arrestation non seulement du prophète, mais également de sa famille et des adeptes. 37 000 familles ont été déportées sans jugement. Dans ce mouvement, notre grand-mère, Kaga Kinzembo, avait également été déportée, d'abord à Matadi, à Boma, puis à Banane. Sa grandeur, Kisolokele, fut également accusé, alors qu'il était âgé de 7 ans à peine, fut accusé et interrogé en audience publique. L'interrogatoire consistait à savoir spécialement s'il confirmait qu'il était témoin des miracles que son père avait opérés. S'il confirmait que réellement le pouvoir avec lequel son père opérait était bien un pouvoir divin. Cet enfant, âgé de 7 ans à peine, démontra sa bravoure étonnante et épatante en répondant qu'il avait non seulement vu, assisté, mais même participé à ces miracles et que son père agissait bel et bien par la puissance du Seigneur. Blessés dans leur amour-propre, les juges n'ont même pas voulu attendre qu'un jugement soit prononcé et ils prononcèrent la relégation de cet enfant de 7 ans ensemble avec Kaga Kinzembo. C'est ainsi que Papa Kisolokele Lokelo fut relégué à Boma. Là, durant ce séjour, les autorités coloniales avaient admis qu'il pouvait s'instruire à la colonie scolaire de Boma. Il avait été un étudiant brillant, un grand joueur de football, et il était aimé de tout le monde. Il était un véritable modèle et qui avait arraché même la sympathie même des frères des écoles chrétiennes qui étaient ses professeurs. À la fin de ses études, il fut immédiatement engagé sous la surveillance bien attentive des autorités coloniales, successivement comme clerc et puis plus tard comme agent territorial ici même à Chela. De nombreux miracles ont été opérés. Je les passerai sous silence pour ne pas gêner sa modestie traditionnelle. Tous ceux qui ont vécu avec lui à Chela savent que Papa Kisolokele a opéré des signes miraculeux importants et énormes, car on le voyait parfois en Ganasuni et ici à Chela. On entendait sa machine frapper dans la chambre, dans son bureau, comme s'il écrivait encore, alors qu'il était absent. De nombreux miracles furent opérés par lui, qui démontraient qu'effectivement, il était dans la famille des élus de Dieu. Kaga Kinzembo, qui était sa mère nourricière dans le bas-fleuve, n'a pas eu la chance de vivre ensemble avec lui, car ils avaient été séparés. Kaga Kinzembo, qui avait vécu à Banane, fut empoisonné et finalement mis au lazaret à Boma. Kaga Kinzembo, dont nous associons la mémoire aujourd'hui, a souffert. Il fut traité d'une façon inhumaine, 14 injections par jour, alors qu'il n'était pas nécessaire pour cette maladie qu'il avait de subir journellement 14 injections. Elle-même, avait déclaré que ce n'est pas ce traitement qui va me guérir, mais moi, je voudrais me rendre
à Kinkenge. Kinkenge signifie le cimetière de Boma à l'époque. Lui-même, il avait donc prédit sa mort. En 1933, son éminence Dianguienda s'était rendu à Boma avec sa mère et son frère Delungana, où également lui fut mis à côté de son grand frère qui se lequelait aux fins d'études. Il a été également un étudiant brillant. Durant tout son séjour à l'école, il n'a jamais été deuxième de classe. Il était toujours premier. Il était également un grand joueur de football. Il était dirigeant de la chorale et il était un élève fidèle et exemplaire dans sa dévotion. Il était aimé des frères et de tous ceux qui l'entouraient. À 2 reprises, Mama Mouli Kawanga, spécialement à l'occasion du mariage de sa grandeur qui est sur le Kélé, ainsi que Papa de Lungana Kangani, se sont rendus ici au Mayombe pour rendre visite à leurs enfants et frères. Éminence, leur grandeur. Le Mayombe constitue une véritable terre de prédilection. Au moment où la relégation battait son plein, le Seigneur a choisi le Mayombe comme le berceau de votre refuge, où, à l'instar de Christ, vous avez grandi en âge et en sagesse. Jusqu'à ce jour, le Mayombe contient de nombreux signes, de nombreux souvenirs qui démontrent que vous aimez vraiment cette région. Le cimetière de Kakakinzembo se trouve dans cette sous-région. Des endroits où vous-même, vous avez eu à rencontrer le Seigneur, se trouvent parsemés dans toute la région, dans toute la sous-région de Tchela et de Boma. C'est donc une fierté aujourd'hui que de pouvoir commémorer votre séjour dans le Mayombe. Devant ces signes d'amour que vous avez manifestés pour les ressortissants de cette région et partant pour tous les enfants de ce pays, de l'Afrique et du monde, les Bayombes n'ont pas toujours été reconnaissants. En effet, à plusieurs reprises, tous les Bayombes, nous vous avons injuriés, nous vous avons déshonorés, nous vous avons menacés de toutes sortes de choses. Mais, comme votre amour est grand, vous nous avez donné l'occasion, en 1973, de venir ici même, à la place où nous nous trouvons, revêtir la cendre et porter le sac en signe de pénitence. Et vous nous avez pardonné. Les crimes que nous avons commis n'ont pas été seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan politique. Pour manifester votre amour, vous avez confié la noble mission de la libération de ce pays à un ressortissant de cette sous-région de Tchela. Je cite Feu Kasavubu. L'œuvre de Simon Kimbangu s'est vraiment matérialisée dans la personne de Feu Kasavubu et c'est à cela que nous devons notre indépendance le 30 juin 1960. Mais malgré tout cela, les mêmes autorités devenues indépendantes, habitant cette sous-région, ont brûlé des temples kimbanguistes. Ils ont procédé à la persécution des kimbanguistes alors que nous étions déjà indépendants. Voilà pourquoi nous avons également profité du jour où nous avons porté le sac pour vous demander pardon. Nous ne revenons pas sur ces méfaits, mais nous avons tenu à les rappeler pour que vous puissiez, à l'instar de l'esprit de cette année-ci, nous pardonner. En effet, cette année est véritablement une année de pardon. En 1981, plus précisément le 6 avril 1981, l'homme noir a été définitivement libéré.
à l'occasion de l'inauguration du grand temple historique d'Nkamba. Vous avez également manifesté votre amour vis-à-vis de vos collaborateurs kimbanguistes en facilitant leur décoration à la date du 17 octobre 1982 en Bandangou. C'est bien là le pardon que vous avez donné à vos enfants. Nous chantons que depuis le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, Noé, Cam, tout comme la prédication qui vient d'avoir lieu, vous nous avez réhabilité, Éminence, leur grandeur. Nous demandons également que vous puissiez réhabiliter tous les ressortissants de cette sous-région, de la même façon que vous avez rétabli l'homme noir sur son fauteuil de gloire, que vous lui avez prévu depuis le commencement. Rétablissez également vos enfants de cette sous-région qui ont demandé pardon et qui le réitèrent aujourd'hui devant vous. Oubliez, à l'occasion de cette manifestation grandiose, oubliez le passé et donnez-nous la garantie pour l'avenir. Nous savons que vous êtes le Dieu que nous adorons. Nous savons que votre pardon est sans limite. C'est pour cela qu'en ce jour solennel, nous nous adressons à vous trois pour que vous puissiez avoir pitié de cette sous-région. Beaucoup de choses nous manquent, spécialement les cultures même. Nous avons connu la sécheresse dans cette sous-région. Tout ce que nous essayons de planter ne pousse pas normalement comme jadis. Nous avons dans le Mayon un respect de la femme spécialement, une pudeur légendaire. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Des divorces aujourd'hui sont prononcés en chaîne ici et là dans la sous-région. La femme au Yombe n'a jamais connu la prostitution. Aujourd'hui, vos enfants de cette sous-région et de celle de Boma connaissent la prostitution. Ce sont là des mots qui rongent cette sous-région. Il arrive également que lorsqu'une autorité zaïroise ressortissant de cette région arrive au pouvoir, il bannit complètement les siens. C'est un phénomène que nous n'avons jamais compris. Soi-disant qu'ils ne veulent pas être tribalistes. Lorsqu'il devient chef dans ce pays, il ne veut plus recevoir ses frères. L'amour disparaît. Éminence, nous vous demandons que l'Église kimbanguiste puisse être prospère. Car on vous a envoyé ici, vous-même, votre grand frère, souffrir dans la prison, dans la relégation, pour que vous puissiez hisser cette région au niveau que vous lui avez prédestiné depuis le commencement. N'allez quand même pas penser, Éminence, que nous puissions un jour croire que vos souffrances sont inutiles. Je crois que vous avez accepté ces souffrances pour que vous puissiez récolter une réhabilité aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Nous vous demandons leur grandeur, une bénédiction pour toute la population qui s'est présentée aujourd'hui ici, ceux qui sont restés dans les villages, dans les centres et dans les villes, ceux qui sont malades dans les prisons et dans les hôpitaux, et ceux qui souffrent d'une façon générale, de bien vouloir descendre l'Esprit Saint sur cette population pour qu'elle puisse vous servir maintenant et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa qui sont le cœur, oye! Papa de Lungana, oye! Papa d'Angenda, oye! Je vous remercie.
wana ezalaka maître mukumwa seye ezalaka maître mbongo tafongolaki discours mpona bosenge bolimisi kasi tala suka ya likambo bapapa batiki biso ye mpe achange na ye te na 26 te aye kotika biso kaka ye ndenge alandaki ka 26 me ye mutu abandaki bolimisi tolanda papa pako mwana ye mwanda velela bapapa nanga luwilo mu discours mawombo madi yetu matuba vai mawombo balutili mumwankanda feo batenge bila betu kwako tusikwikila ko ayitukwiikila nga koti benu salo kinzambi latasala tumbanzilanga politike luvwendi yetu kwako memutu nzaba ikelve pasi buzaba me batu batukamba nga betu tuli bidundulu betu tukembolo diela bwabo tata metre nyaole mujoluka nga bava avoka divimba membre yi comité central ndimbanzila buna minu banenda sia dundulu vaibi kamete ai mi pendise mi dundulu disko mi dundulu ko mimi kuna diao papa benu bayaya ndikululomba lufuka manoti fiote dikanda unangola diao papa tata mpelu nyantu kamba tukula tumbusa pila sana buna wutu banzi la bete kas orgei kuri betu yi lulendo ti butu mona bofana beto kaka to banzi la ngeti kotinya una nkape mutu kasi budiriti yosu di amburi kubi kanzambi mutu mbotu la kelve nzambi ulusola nzambi ulutula luwilu mu discours tunangu nilikanda di mayombi lutudi didio pasi batu bazaba tidikanda kasi betu veka omu ndi ambu di bikye wati nisikwenda kwa kukwe wandi sikwenda kwa gadi sikitu kwa kopele yai kakadiza aba bazi kwa yi papa lutufuila nkayani bika satiko kwa kumayombi vai baza yire yimvimba tuliko tubambi kuli beno vase ni kuvuma vambatika vavamboti tuli bambi baza yire yimvimba kasi mamboti kuli beno mali lutuvangiri mamboti papa chingu yiteka malu tusungila chingu lutala vavana mwakiti bene mungi lubabongi se fyao fi babosi bo fyokela bakulu babatangana papa unge mona tuli mwana lezi mona ulika kwa mwana lezi nkulu tu ga diao papa papa mumona lumbu kipela yayi luzingu lwelu lumvimba lumemali sinamuti yayi lubongi lipedi ambu dimboti lutuvengi kasi betu bivulu bene tunsilange bene vidundu lubetu libankwadiye orike baba amavuiti katika bivuiti kibene papa diao bamama ibatata titufuka maniano bankaka banga takariza habari yambu likafuki mini diambu milio kasi ngetona kuna 1921 bosibuli wili mu diskulu nzambe ubanzi la betu kwa kuku mukutufila batata baba mwingi biza batu tula munsinga umosi kasi betu nsila bwao vai munkanda nzambe bankamba ngati bwa kukoti muvumu kimama kuko minu nditula dimu tuyimbila noti mwankunga mosi bayayi ndayemvikilanga bankaka bali kwa baba bazebi mwankunga beto bakuyimbila munsiti bali koko kwakoko bankaba zebi fyao moto ye kyandisalo kisonama moto ye salo kyande moto ye salo kyande moto ye salo kyande moto ye kyande salo ebeto bankaka bisalo bieto moto ye salo kyane bayan oyimbira nukwe moto ye salo kyane andongo
mwana lezi beno batuvana beto nkanda ndombi ukituka mutu muliambo di beno salu kenu tiene kama bweto vumvudilanga kama bweto silanga baba na mazoba baba na bidundulu baba na basiko diene pulusu kwa kuyidi banta kama watu mwana batu siabo batu wana malavu banui no tusebi matu siya papa buna batate nzila kuli beno yidi nzila kuli beno yidi lutuvutu la vana vatu ba lutuvutu la vana vatu ba kaditala mamoma meluta kubaza yi mawombo tuwaidi muna zizoni muna zisurezi omo mama pila pila vuma na mambo papa pasi bwetu mvukile lutuvutu la vana vatu ba pasi mwingi nkembo hulu yisi la beno lubaka ndanga mubete kari kwisa ni konzila yinkaka yitumbaki la pulusu voka mu Yesu Kristo ko papa bona tata lutusimba diawo tumweni lumbu kyaki kikinendi tukarizaba tutulendo kilubaka beno baba tatu lutela mapela yayi pasi kasi nzambe buka kubikidiro divanga mani bona papa tuisi ko mambo mawombo mama wili munkandi mametanga mamwana lezi mama maka mama na tanga mama na mawa ndindu zetu zao zozo papa ndindu zetu zozo wingi utala pasi zimine 70 pasi zeno vangu pasi zipila mupila kasibeni bolutela mani matoko mamvu ya mvu matoko mangana matata nzambi luiza vuata nkanda ndong tata tutonde bene mundu waka na loe kivava lutuvutu la vana vatu ba tala baza yire papa zisura zio mambo zidi suntu betu kwako pasi apo tumvukile betu kamusha pila yai lutu yambulila nokutuvana no maseme tumboti ngemona ti bisiku yangi likakuko kali kwa bula myoko bila kali kwa muntu kukanga kuisendiko bonga moko makudi ingimisa anyinge mona ti umfunu dididi ndoko tukunda no masemeto boss budi fu kiribundu diet mukumbuse ye mwana vela soye sikoyo tolandi oya papa paku tolanda ya papa kurutu tomba va unjokela va yombe luili we Kimbangi soye batata na mama mambo kutubika jaka be passer bubu surprise ba fleuve me kusala yame dépasser vetu merci mingi na mambo yote ben me kusala merci mingi surtout na mambo ben me kutuba betu me kuvana na boma betu me kuvana na chela yavana kasamba kubongisa bwala malgré yavana katanga ba flama kasi kisala betu me kusala bobu yae ben me kusala betu surprise ya kuja kupokela betu na le 31 Oktoba porque pesa ndinga na papa ke kutubisa beno pasa tangu ngede akamingi be sino betu me kutonda beno na kutonda na kisala beno me kusala na ngindu beno me kubaka muzaba mbote ke point de repère que na kata Kisasa ba mutu bata ba fleuve mutu ko organiser mambo yoso félicitations me pesa na beno et encore une fois merci mingi na mambo yoso to ben mesala sikoyo papa Kimbangi soye atiela betu na kesi yako betu kwa da betu tango ya Baflevoye
ba mama na batata kile kabetika na kiasi filamosi papa kulutu metuba maga kwa na ntama mingi ve samu betika na mambo mingi mwana sabeto tablo ya bena tabatu zore benzenze bena na tablo ina bena kuiza na twala na monao maga tu bila mamba na maga tu maga mona ya bana kuiza pe wana kama Bafleuve oye! Bafleuve oye! Mono vanda kana mambo mingi ya kutuba kasi moga tubira mon tete mambo yai na tablo yai. Bon. Banani bene memona na kona na tablo ina. Beto tatu. Est-ce que nabailungi yebetike fonda kampidina ou bebetike mpidina ve nie beno pesa mon réponse est-ce que vraiment ina ke bilungi ya beto ou bien ke bilungi ya beto ve ya beto ve kasi utu bene kama na plamosi beto bene kama na plamosi beto kasi yake juste ve merci ba mama na batata o mon ke chrétien kanti mavangu na ngeke mutino nkaka ngeke chrétien keleka o mon ke catholique 100% mon ke kimbangi c'est 100% o mon ke protestant 100% 100%, c'est-à-dire attaquer momo sene lungi na mundu ya nene katuka fe parce que bube betike tuba betike mono kele mwana nzambi d'accord quand est-ce que mavangu na keke juste na mambo na keke usala ngetu bangeke mwana nzambi kasi nguna kuvonda muntu est-ce que mwana nzambi keleka ngekuna kuyiba bima ngana yake keleka ngeme kuna kunuana ngeke mwana nzambi keleka beno tuba yayi yake bambi tuba kebeto oui sambo araba yidika kapeta amakuta papa kulutu yake mtino kaka mfuma tata mfuma longa ne kutala papa kulutu mandeso papa mfuma mbaza medasu kapezele kutala mandeso bena papa kulutu bene tuba apparence yake le beto kasi na fond yake beto bene tuba vino ve beto vwanda bana ya nzambi ya keleka mavangu na beto ifano kumonisa ke beto ke bana nzambi bakimbangise beto ke na nyongo mingi nyongo ke pidi kwa batata ba memona mpasi sabe ke kisalo yaye na le 10 janvier 1944 mono moko makawa na chela moko maseku sala na territoire mono mazaba ve mambo ke salaka tata nzambi mozaba yake mutino kaka ntango ina muvandaka kusala kuna na territoire kansi ba monaka mono vandaka na ba collègue Banzimu Ferdinand Balikongo George na tata Pierre Mbongo tangwena ba mona yani yamekuisa anike mwana Simoki Mbangu kana betu tulandi kuna biro mosi na batuina tango kaka banguzo yubusani mambo tata na baba abako na construire fi biro ya monumosi ba men isolé mono bazo lave movwana na batata Pierre Mbongo na Banzimbo Ferdinand na Balikongo George na batio semo kutaka na bachimpi na mutafiyo batu ba belle na voix na biro mosi ve ba me isolé mono na 1946 na ngonda février bambe tubila muno kulutu nangenge kuiza kwako pidiko bambe tine kwako ayi merci ani kuma na chela yayi kuma na Simoni Kimbangu ina ke mwana Simoni Kimbangu ale ambote bazoli basala na biro mosi
Bon, betu mo bosu ko sara biro mos. Betu zole. Betu vanda na biro lumbo kaka Mr. Whitfron. Ame kwenda kuna nima inzo. Awenda kuwidikila hanke mambo tukutuba na biro. Yani kuwa bankunga mikupima kuna na biro. Akuza kutala betu zole mutu na kisalu nani mutu na kisalu nani. Oh. Yani baluko kuna na nima bankunga. Oh. Inki mutu mambo ya. Awenda kubokola Mr. Torde. Bamba kuna kubaluka na nima ya biro. Bamba kuiza kuna na nima. Kuwa tete. Kuwa kuna bankunga kikututa. Bamba kuiza na ngenge kote. Mune bebikala waka na mkunga kile kaka. Ah, Mr. Wiltron. Charles, voilà, je vais vous demander de faire ceci. Et c'est vraiment, ce dossier a un caractère urgent. Et nous voulons que vous puissiez traiter ça immédiatement. Bon. Or que kuna nanima, Mr. Todere ka kuidikilaka. Kuna bankunga ke kutoto. Ko Mr. Wiltron ke kuna. Betike zaba. Mr. Wiltron vingila papa kulutu ke sala. Bon, anime kwenda kuna nanima kuna kubaluka. Ndi bankunga kile kaka. Oh. Kasi mu fane kuna mu wankunga fe. Kasi tangu kaka bantu ya baga na para imosi na basosa na biro. Kuweza kuona na kwa. Anguza kuvuanda. Kusosa. Bon, ngekwenda kuidikila diaka. En mosi maybe ma kwenda kuna. Emweza kuidikila. Bankunga kile kaka. Batu ba batu yake mbota fe. Katula nani ke katula? Yani kulute nimekuza kama malmalo yaya il faut beto katole yani leke mokuwa Joseph nous venons de recevoir une communication urgente il était le boida et qui dit que mambo metu bakuna vous êtes muté à Matadi bon c'est n'a rien Bambo za tuba na papa kulutu. Ngenge mi bikala kwako ale. Il faut ngesala salwina leki na ngebona kasala. Sambu en vandaka greffier du tribunal de police mun mo vandaka greffier du tribunal de territoire. Après bobo ya ngeke kwenda alors pangi nange yen ko sala nyonso tu tribunal de police tribunal de territoire en mos. Metimo ko so mona kiadi. Papa kulutu apendo kama tumevuanda kasi umekwenda bon d'accord betu mekwenda betu na Matadi papa kulutu mebikana na chela depuis 46 te na 1960 bubu ebe nimesala ceremony akabami bidiai sababu papa kulutu bana mun beno yimbele diaka nkunga na beno yimbilaka ya yinkunga beno yimbilaka à la fin bendo ko tete nkunga ina magatu badiamo bendo ko ba jeune bage ba bana beto bomba ge ile bendo ko mambo ke kuna bendo ko mambo ke makunga kanda ndombo wavwezeka aba mama ndombo abisikani katukaka kanenge kutambula kana ntoto vengele na kumona mpasi muta ndombo kwa kumona ve kuwa ntete diambu ina kuwa diambu ina
beno vwana tete merci bamama na batata momeza bombote nangonda août beto kwenda na Angola na le 29 août beto vwana na Luanda beto kumaka na Kabinda mo banza na le 1er septembre exactement mo kumaka na Kabinda dans le 1er septembre. Donc dans les 30 pardon dans les 2 na suka beto kwana nzo nzambi mo kuwaka bana ya koralo kuyimbila ka muyimbo ina kasi na muyimbo na bawo batu baka mambo ina ya pesa kama mpasi tango ba mama inzo nzambi yo somedila sabu kankunga ye bana meyimbila bana bakulutwe bana fiotie ba mama batata ba yonsu tukudila na Kabinda diamu ina sala kama mpasi ba autorité angolaise ba impela ba vwana ngene nzanzana tangu na bakumonaka bana medila ba udiaka vraiment be mona kiadi ntangu na mometuba nteteve ba batuba éminence betka na mambo yuvu sange motuba ke mambo ve yuvu sagaka et on en privé ou bien public motuba ve mbote tuba ya publiquement parce que est très intéressant samu kamuno na kupesa beno ba réponse na réponse na mo pesa na bana yonso tout bakwa yao mo yuvu saga ba untete pili kwa est-ce que bakimbangise bakebatuembi bayaye kena beno bakesalaka beno mambo bakafingaka bakelemvuka kave en tout cas réponse ina bamfumo pesa kamundi ya pesa kabetu nyonso tu kies batu babatu yaye bakasosela muntu muta miango ve kufinga mutu ve kusala kwa kimambo ve bakele mbote beto bak ba utadi abo mosive vraiment bake bana ngeke sasa bao beto saba inki kima bake ngeke pesa kabao parce que bake na conduite mosi ya mutino kaka yina ya pesa kabeto kiesi mingi kansi samba ka fausse information ina bake bakaka tangwa kaka mayindu mingi fandaka alors bake so dia biuvu tangu mo pesa kabao mvuto bawo ntete na ntango ina ba réponse ba maison merci c'est vrai beto vanaka ku douter kasi beto meku yawa beto mendima na kokela tabo tuna kwenda yakanga mekuiza papa mono meku makimbangisi parce que c'est vrai mono mo sabaka fe ke mambo ke vandela kapidina pangi na mono ndombe nge katukaka wapi muntu ndombe wapi singe katukaka na mayombe moke tubaka ya mingi la fois passé mo tubela kameno awa kaka na janvier tangu mo vanda kawa ba savant me voana na bena mayombe mingi bato amayele na mayombe beno ke mingi en tout cas nzambe pesa kameno chance beno kana ba intellectuel réellement valable ba savant me fulu kana beno kansi qui betre salaka inki na betre montrer que betre ba savant moza ba ingénieur agronome mos anga mutu na mayombe awo anga salaka nzo président vraiment na mambo yeli que conseiller principal et président na mambo agriculture mais bampangi vraiment passe beto mo si beto ku fingana beto ke ku se minimiser beto ke ku monana vraiment plamo sikima ke valeur ve bampange kanange ku zieta vengele na mwana parce que na toto ve muntu andombe katuka kwa wapi nkunga mejibila ba jeune yai ba mama na batata yake na signification musumu ya nene motu bila kabeno awa na 1980 na le 12 mai mo voandaka na Australie
Australie Kentama, c'est-à-dire privé de tous les contacts avec l'Afrique. Batu ina kina mpasi bampangi nange bandombe insi ina bamundele fe ya bandombe kati mpasi na kina bawu bampangi na betu bafulama ba modisaka betu mpasi kasi en tout cas molenda remercier bafulama 100 fois na mpasi na kama na bampangi na betu kuna na Australie muntu andombe katoka wapi lumbu inaba yuvusaka mun kiuvu ina na le 12 mai 1980 bampangi na munu bandombe ya mwana Kento Mosi babakala tata bamekuiza beto kebi mana avion muno insi na muno muvana kubanza ntama yonso tu bwala ina ke bwala insi ba mundele orke insi ba ndombe bampangi na munu akiadi ndombe ndago na mikita na avion motela bantu meme kwena voide kuna na porte kasi ba misimba nkumbu na munu na ntulu na bawo na ba mundele mete na mapepe na bawo momo na ba son éminence di angenda bandombe wabisika bibi katuka kansi beto gempembe yina baka tubaka ndombe yake nentina kasi kanindi sala nsuki mpide ya mundele ampangi na mono tangu na momona mongo na kupesa va umote bake banga na kupesa mono mbote samu vataka bakosi mome vata kitoko nkento na mono mevata kitoko directeur de cabinet na mono bena mevata kitoko bien tangu ina baka kubanga samba mevata kinkutu ya ndombe na mwaki lote ya ndombe muntu ya ndombe kiati tangu na mwakumona bamona kupesa bambote tangu na bakudia mono kiuvu kuwa bampangi na mono kimbangu muntu ampamba bakudia mono kiuvu eske ngeke mwana papa simo kimbangu beve bampangi beno zaben bamedila eske beto zola nge pesa beto kaka mvuto mbuta mutu ina kama kudia mono kiuvu ela mosi âge ya grand marabout 72 ans andika kudia mono kiuvu eske nge yayi mwana papa simo kimbangu mutu bakele kamono nge mutu bake mono batu bave ngeve mutu bakasema mpangi pidi kwa mbe yake mono batu ba kana nge vwana kamwana papa simo kimbangu ngelindo vwana naka jeune pidi eve muno boke jeune mutu ba moku mambuta muntu ngeme kumambuta muntu pidi kwa bigela betu makali nge kamwana fioti ngeme kuma meme na 50 ans mutu ba mon homme vieux a déjà 60. Hein? Jamais. Moi, je suis beaucoup. Tangu tala, tata, c'est moi qui m'bangu. Mama, mwelo. Tangu tala, bina baku boako dile. Baku za kudia betu, mukudia mone kiovu. Est-ce que beto nzambi kwani mutusala kabeto? Tala tete diamwa pidina. Mbuta muntu 72 ans. Est-ce que nzambi kwani sala kabeto mutu bampangi na muno kansi nani kwani sala kabeno medeke banzaka inke bina kudila moni kiuvu mpidina ba tu batala muntu andombe kiadi mpasi tango ne bakuza kutuba metu mambo beto voandaka il y a 200 ans or ba portugais voando kona nangola 500 ans kansi ba tu bila muno il y a 200 ans exactement beto voandaka 14 millions de noirs kasi bubwei nous sommes moins de 300 000 et ba yonso me kwenda wapi ba me kufa beto yonso tu est-ce que nzambi zaba beto ve mbote kaini kumanisa mambo beto ko yuvu sange yawo mbote nzambi kumanisa beto nkumbu mosi sambo ani lunda dikanda nene ya mundele beto nzambi on sala beto ve tangu na muta kadila zaba mbote mliko kudila kama muntu ngufove kasi lumu na mukudila kapela musu mwana fyote na monwe inkente na monu medila bena medila sambo nkipetu mwana mbuta muntu ampeleke dila moko na ambarasa yandi antuba kiadi beno na Afrique beno nyonso tubele moko mayembe dépendant kansi beto kwaku indépendance na beto pili kwa betike bakile yao eni tata simo kimbango ni kuzala sange beno kaka beto bete mezaba yani kati zaba mote katuka na Kinshasa ti kuna
na sike na bitu vandaka ya kele 34 000 kilomètres katuka na Kinshasa tini nchina zaba mbote mo katuka na Kinshasa jeudi mo katuka na Bruxelles na le 9 mai 1980 beto baka avion katuka na Bruxelles vana ti kuna na Australie beto kuna kokuma dimanche à 7h du matin 7h15 beto baka avion na le 9 kuna kuma na Australie na le 12 à 7h15 du matin zaba moto distance quand ça fait vraiment c'est que kuna ka beto ba avion na ba ya nene kasi tanga baga yuvu samono ketinge ke mwana papa Simo Kimbangu est-ce que papa Simo Kimbangu kuzila kasanga beno kake enge mwana ngeme tubele betinki est-ce que moto kanga tuba na nzambi nange ani kufula beto kaka pampangi nzambi kufula beno de pourquoi beto komona passe et bien on en Afrique moi ce que bouge fait c'est-à-dire batuna privé de tout contact avec l'Afrique zaba mbote na ba insi nyonso to mmesieta ba ambassade kele kana yabete kele vacancy ya Afrique dans vie kele kuna mokona kota na ambassade mosi ya Ethiopie kasi za mbote ba Ethiopie kabaka baki bandombe fe donc ambassade mosi kaka ina Ethiopie kanti banene ke kuna chargé d'affaires banan ou bien ba représentant banglais donc mutu Afrique ke kuna ve bato Afrique kwenda kuna ve donc bantango bamona beto mais vraiment parce que bandomi akakatoka na Sénégal bandomi akakatoka na Togo na beto na l'église kimbangiste beto katoka na Zaïre na mutu mosi dia catholique kwenda na beto alors ba musu bankaka ba Burundi bankaka ba Kenyan ba vanda na beto kuna na Australie quand ambassade moko mosi pardon ya bandomi Afrique keleve sauf Éthiopie or kuzimba na ve Éthiopie ba mundele kwa le 3 ka ba mundele kwa kuna nkanda ndombe katoka wapi kuna ba yuvu samuno kana nzambe wani mukusala kabao kana nge kutala c'est vrai nkunga miyimi la ba jeune kana beto vanda ka ba chercheur sabe ka kuzaba wapi sika beto quelle origine iki mutunda disumu ina beto salaka yina nzambe nenda kukangira beto ntima beto batu ndombe kumona ka campus tampanya na mono bovanda kwa kuna ngonda janvier tango aye insizol mebi kala na Afrique beto mbaka tete indépendance Namibie et l'Afrique du Sud kuna na Afrique du Sud kelka bandombe ke mana passe beto nyonso tout la partie beto mezaba yao surtout batena ke longo kaka be batena me longo kaka beto mezaba partie inki kimena inki mpase ke monsa bandombe na Afrique du Sud kansi na ina partie ke kuna na Australie mome baka kuna na Afrique du Sud pourquoi parce que na parmi abandombe ba docteur kele ba ingénieur agronome ba kele babi salion surtout batikele kasi kuna muntu ndombe babi senga no kotela kalasi nani ke zibulanga zila kota kalasi muntu ndombe katuka ka wapi momezaba na Amerika mukwenda kuna mome mwana ka bandombe mingi kuna batu ambongo mefuluka batu na mayele mefuluka kansi kusala kima ba mo sikeleve inki me manque beto aïe. Quand vous êtes un intellectuel, il faudrait vous poser la question de savoir qui êtes-vous et pourquoi vous ne parvenez pas à réaliser quelque chose de votre propre conception. Nous effectuons moins de recherches intellectuelles, nous autres n'avons pas eu la chance de nous instruire davantage. Mais vous qui avez l'occasion de vous instruire, vous êtes encore sur les bancs de l'école, ou bien vous avez terminé. En tant qu'universitaire, vous ne devez pas limiter votre savoir rien qu'après avoir décroché votre diplôme. Il faut pousser vos recherches plus loin pour qu'on sache qui êtes-vous. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Une fois décroché le diplôme, c'est fini. L'homme blanc
quitte son pays à la recherche beto ke kubaka banzenza mingi mikatokana ntoto ya mvipi fetu kwani bikala au wanachele beneke mwana ba 30 américains bage kuisa kukutala beno bakuzaba dibunda tata simo kimbangu le grand marabout ani bika ntsina yandi iki kima me manka yandi kima me ko manka yandi keleve beneke tala vana iki uzaba ve mbongo me manka yandi ubi inzo me manka yandi kanti eni me kuisa kutala ngai beno metumba na photo yayi ya c'est vrai ba metula va papa kasi vana ke kasi dia mu de ke vana grand marabout yani si sensi na yandi ani kuza kutala ngai en tant que qui yani ke sambilaka na dibundu ya l'islam kuna nde yani ke mfumo nene na basinagale nyonso tu mfumo na ba na dibundu yani kasi yani bi kan sinandi yani kuza kutambula kwako msamwere kubaka nkikima kudia kunwa nkikima makani avion masuwa nkikima makani yonso yukenende kasi yani mekuiza kutala nge yani mekuiza kutala nge yani metuba maluma na metre mbungu ke mutwa bwana alikuwa kuna mayombe metre mbungu ke mutwa kulongoka maluma le metubila ni mambo mwana mutuke tuba fe mbama pesa mo metre mbongo fana kutuba iki mambo ni metubilani yale kuza kupesa muno décoration grand champion de la paix bampangi na muno c'est vrai mutu nyonso tu kanene kengunze na insi nandi bazaba ndibe kasi batwa kaka fetu kwani ke bikala bene ke baka banzenza mingi yawina ifo betutunga piriai wapi mwaye kulekisa banzenza mwana kuluwede akabenzo kuna na laskambo wewe sika baka na balotel baba sana kuleka sika mokele il faut beto kufwani sa bizidi na beto mono ke mwana nzambi monisa c'est vrai kana ke mwana nzambi kasi yego na kufinga batu kuyiba bima ngana kuvonda batu wapi ke mwana nzambi nange donc vena musi ba photo ina ba photo nege ba papa kasi kasi vana kasi ken donc kima musi me manqué ba mpangi na mono beto metonda beno mingi beto vana ba ndimya keleka yani ndonga mpilia yike mona na mambo yebe me sana na bakado bene ke pesa entu ba depuis me ani butuka kan mono tete mambo pidi na fay depuis yal me butuka elle monte à 72 ans kasi depuis elle me butu kani mona tete mambo pidi ave elle me mona tete batu be kuvuanda tranquille na mosibeto kunwana ve kufinga batu ve baka ku sarbi yani ke mona ya mutino kaka lumu ene ko tanga kin longo moko tuba pe mono ko tuba ke mo mosibe bubu yai kuna na insi na ndia ba mezaba ke bubu abetika na chela president na ba mezaba ke bubu yani ke lawa parce que yani ke famille president kansi yani ke kutamudi na kuiza kwako mambo kaka mwayo kutubila meno kelebe kansi bampangi bana papa simo kimbangu meme baka seka beno kubanga ve betika kulunga katala kaka nani sabaka nani zabaka bampangi na mono baflevoye bube kana mu betu fanda kupana na mayombe ve ube kana munu mu fandaka kasi papa ko keleve ube kana papa ko tukizaka kana papa fu mbanze keleve kana munu pe keleve ube kana papa fu mbanze kuzaka moni keleve papa ko tube keleve kasi betu tatu betu kuzela betu diabo mono betu meji kamene mfuka na mpimba betu sambila kadi diabo yayi c'est-à-dire na bilumbu ya betu metambula bisika tatu
beto tatu yake na sifika usomo sia nene bete zitaka jamii pidina kazi depuis bete mkonaka kubaka boloko ina bwanaka papa katuka lumina bapesaka beto boloko ine mambo yako mtino kaka garama rabu mekuiza kwako ya garama rabu kutala kasini kikimbangisi teve kasini mekuiza kwako oh Bampange mambo ke vana Bampange na muno mobanza kanake kuleka si kama ntangwe parce que kanake kusika mave ngekwenda trotar pange na muno grand marabout ki mamosi make ya dikeleve bima nyonso tu yedika kusosa yi souvient tu na president ndi tara kime manka ba mo ko tout de suite mo metu ba yake kime manka na yandi kima mosi ve kansi mbote ni kuiza kwani na kulanda mono mwana fyet kima papa ba tumemona aya nimekuza na mayombe zoba ina mutu yose mekuma kimbangisa bake bokela kandi nani est-ce que betke zoba donc maître mbungu mayele nimemalisa ya beno kulula kantima ina beneke mona kafe mabene ke mona kakayao meme baka kusakana nange meme baka kufinga nge et surtout mwana mekuza na mayombe muntu ina mekuza kuiba baka boka laka monani baka boka laka monani est-ce que depuis mekuiza mekita kuna na vile kuna kokote hizo muntu kasikana mmokwenda baka boka la monani oh embuza kusadisa nsitani mbo ngene kufuamina yani ipi lelo kuti mevuata bubu mona mevuata mayombe papa kulutu mevuata mayombe tata mfombaza mevuata mayombe bakento na beto ba mevuata mayombe lumba kuna kusumba ya muna musabaka munuve ba mosime kuna kusumbe ba mosime kuna kutungise beno mosime vuika munu bubu yayi kasamo kwenda muyibi ne mekuiza oh endike sadisa kantsitsani oh yandi ngambo yibi kasi bubu yankaka bake sadisa kantsitsani est-ce que beto kwandi ngamba sadisa kantsitsani ntango yayi banandi yake sana kantsitsani na kwa kuna mayombe diaka c'est vrai kasi mpindi kwa bake bokela baba muyibi ve oh mweni tufuanane oh papa muyibi kasi oh betike kutunga ndabu yonso tume kutunga na zaira vimbe mubanza ngeke mbangise ngemitunga ngemos ngeke baka kwa mtu kupesa ngembongo keleve kasi ngemos metunga yawe na président pesa comme une grande décoration la plus haute distinction du Zaïre je l'ai eu nsambu ya muyibi ve kansi nsambu yani ke mona kakisal mo kesala moko waka batu bilaka beno nataka carte d'identité na beno buko beno mpako beno nataenda mu yosutu sambu mambo mingi kele mundu wapi sega mokwenda mungena carte d'identité wapi ndambo namputu baka sasa kwa carte d'identité ve ba musicien betu kwenda kana na Bruxelles bila mosi beno ndenge wana tuzalake na botalake na cinéma esika ni batu na bino carte d'identité boka ndenge na passeport ngai na bongi silise na ngai kakale na ti signature ale na bambi kuna boka ndena poto tokei na poto tokena kisoko tokena kite otali donc esika pardon ba mama na chela
bene kotina bene koseka ve kasi bene vwana ba chrétien ya kieleka bana nzambi ya papa Simon Kimbangu ya kieleka ya hypocrite ve kuna ngeke sana mama mbote sikana batu amke chrétien kimbangise keba kuvwana pela mosi photo ina ve il faut ngeke chrétien kimbangise ou bien chrétien catholique ou bien chrétien protestant vwana kieleka munkwikizi ya kusala mambo imbive mama mako sabeno mingi beno lembe samono kasi mbazi ya batia sola la kwanda karbeno zola beno ke zola kaka bon ntango yayi beteke sala ntita ni beteke sala ntita betu tuba il faut beto tunga kwako parce que banzenza mingi kuzila beto molenda kuna c'est fini pardon banzenza na bagono koleka daka na l'hôtel ve il faut baleka sika papa meleka donc il faut beto tunga inzo motomoto inzo yina kuza kulwa kila banzenza pela mosi bende mesara la kisasa betika mwana kadaka ntoni ve konzo ntango bakuize ale kwena centre d'accueil kwena koto kuna inzo ebeno mais jamais inzo ebeno kondi ai kasi ya banana betika bakaka betu mafuafu ve nani kale bikela betu mafuafu il faut betu mosi metunga donc betu ngenza mbote Baflevoye Baflevoye Grand Maraboye Sénégal oye Champion de la paix oye oui merci mingi Kimbangisme oye tolandi be tolandi te Maître Mbungu, avocat à l'évolution de la RDC, conseiller à Papa Mfumalong. Il a su que papa batika libiso makambo nyonso etikali na biso tobongisa ndenge nalobaka mokolo wana mokolo ayenga. Papa Kimbangu azali koko na biso. Ba papa bazali batata na biso. Biso tozali ba koko ya tata Simon Kimbangu. Bongo bien bongo te. Siko izali tawo na biso. Me makambo ezo komona na koela na bokonzi. Eloko ezo ko déranger ide yango wana. Ba papa bazali déranger mingi. Lelo ekomi mpe na biso bokonzi kaka mpe lokuta ekomi mingi ndenge papa alobi ye moko kofinga na ekomi mingi kotiola mpe ekomi mingi Australie ntango ndako ya nzambe oyo fo efungama na 81 pardon yango papa 80 akendaki na Australie oyo nyonso bamonaki kuna tolandi yango mais soki totali aviateur ya kitisaki avion ya liboso awa na nkamba auta kuna ndele wana oyo papa Kimbangu alobaki ete avant ofongola ndako ya nzambe ya nkamba kende na Australie oyo papa akendaki kuna lelo soki otali moke changement ezali kokota mingi wana tolobi ke biso tokolemba te finga na yo loba na yo me totelemi kaka likambo moko tolonga tokolonga bie tokolonga te tokosala bie tokosala te Europe mobimba bosombeli biso camion eza te kaka France kaka mais Europe mobimba camion botia yango na mai eza koya tosepelaki mingi ndenge nalobelaki yango na mokolo ayenga bateau de pêche mpe ya bamama ezosala biloko moke moke tozokokokisa yango
oyo etikali nga nasengaki 20 euros pour continuer kopesa. Nazosentir ke Europe mobima bazopesa mbongo oyo apesi mbongo na ye abengaka papa nga mpe napesi papa nga napesi bato ya Belgique bazobenga ya France bazokobenga Allemagne bazobenga ti kuna na Amerique bazobenga Londres mpe azali kobenga nde tosepeli mingi bokontinue kopesa tokokisa makambo na biso ndenge mpe nalobaki koreki $10 ozangisa te basurveillant obongisa le 2 avril tozozela bino fliki tozozela bino le 17 mars bino nyonso ndenge tozosenga bambongo topesa po ete totambusa misala na biso wana bato ya bafleuve basengaki bolimbisi basengi me lelo oyo tokomi kozongela makambo wana ndenge tolobaka kuna na bawei bolimbisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te soki bamoni ke awa na mokili tobebisi bawei bazalaka na esengo te bango mpe basilikaka omona makambo ya ndenge na ndenge bando koyela biso pasi ezongi yango wana tolingi makambo te biso bato totelemi likambo ya tata Kimbangu bakroyant tosala makasi misala biso ekende liboso yango nasengi bato azunga soki boza na likambo ya koyebisa biso boya okota na kati pamba te bino mpe boza batémoin makambo mingi papa Kisolokele atikelaki bino soki boza koloba te eza mabe mpe bino mpe bazokanela bino mingi parceke ezunga Ajax balingi bino te songi mpe eza koleka mingi biso na biso mpe kasi biso toyebi ke papa atikaki koloba likambo ye moko papa Kisolokele yango topesi bino mikro bobanda koloba. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa. Na maloba bopesi biso. Tango nyonso bino boyebisaka biso témoin ya Nzambe mutu. Témoin ya mutu Nzambe. Muwei lia biloko na ye me maloba oyo ya tiki baliaka yango te yango wana papa soko pesi biso maloba ezalaka occasion mpo na biso